makuru tuyatangiriye tubabwira ko inama y'abaminisitiri yarateraniye muri village Urugwiro iyobowe na Perezida wa Repubulika Paul Kagame yasuzumye ibirebana n'icyorezo cya COVID-19 mu Rwanda n'izindi ngingo zitandukanye nk'uko bikubiye mu byemezo byavuye muri iyi nama. Tugiye kugezwaho na Ferdinand Uwimana. Inama y'abaminisitiri yemeje imyanzuro y'inama y'abaminisitiri yateranye ku wa 4 Werurwe 2022. Inama y'abaminisitiri yongeye gusuzuma no kuvugurura ingamba zafashwe zo gukumira ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19. Izi ngamba zivuguruye zikurikira zigomba gushyirwa mu bikorwa mu gihugu hose uhereye ku itariki ya 10 Mata 2022. Izindi ngamba zisanzweho zizakomeza gukurikizwa kandi zizongera kuvugururwa mu gihe cy'ukwezi kumwe hashingiwe ku isesengura ry'inzego z'ubuzima. Abanyarwanda n'abaturarwanda barasabwa kwikingiza byuzuye kugira ngo bemererwe kujya ahantu hahurira abantu benshi. Kwikingiza byuzuye bisobanura guhabwa inkingo ebyiri ndetse n'urwo gushimangira kubujuje ibisabwa nyuma y'amezi 3 umuntu ahawe urukingo rwa kabiri. Abaturage barongera gushishikarizwa kwipimisha kenshi kandi bakarushaho kubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19 harimo kwambara neza agapfukamunwa no gukaraba intoki kenshi. Abagenzi bose binjira mu gihugu bakoresheje ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali bagomba kuba bafite icyemezo cy'uko bipimishije COVID-19 rapid test mu gihe cy'amasaha 72 mbere y'uko bahaguruka. Abo bagenzi bagomba gupimwa bakigera ku kibuga cy'indege PCR test biyishyuriye. Abagenzi bose bava mu gihugu bakoresheje ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali bagomba kuba bafite icyemezo cy'uko bipimishije COVID-19 rapid test cyangwa PCR test hakurikijwe igisabwa n'igihugu bagiyemo mu gihe cy'amasaha 72 mbere y'uko bahaguruka. Abanyarwanda bose bava mu gihugu bagomba kuba barakingiwe COVID-19. Ingendo mu modoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange zizakomeza. Bisi zemerewe gutwara umubare w'abantu bose zagenewe gutwara. Amadirishya agomba kuba afunguye kugira ngo imodoka zinjire mu mwuka uhagije. Abatwara imodoka rusange zitwara abagenzi barasabwa gutwara gusa abikingije COVID-19. Batazabyubahiriza bazafatirwa ibihano. Inama y'abaminisitiri yagejejweho ibikorwa biteganyijwe mu gihe cy'iminsi 100 yo kwibuka ku nshuro 28 Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 mu Rwanda. Inama y'abaminisitiri yamenyeshejwe ibi bikurikira: uko ibiganiro by'igenamigambi rya leta ry'umwaka 2022-2023 byagenze, gukodesha ubutaka bwa leta buri mu mutungo rusange wayo bugahabwa amasosiyete yitwa AHS na TRC kugira ngo abukoreshe mu rwego rw'ishoramari. Inama y'abaminisitiri yemeje imishinga y'amategeko ikurikira: umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano hagati ya Repubulika y'u Rwanda n'ikigo mpuzamahanga gitsura amajyambere yerekeranye n'inguzanyo hamwe n'impano bigenewe umushinga wo guhangana na COVID-19 mu buryo bwihuse. Umushinga w'itegeko ngenga ryerekeye imicungire y'imari ya leta. Umushinga w'itegeko rishyiraho ikigo cya gisirikare cy'ubwishingizi ku ndwara MMI. Inama y'abaminisitiri yemeje amateka n'amabwiriza akurikira: iteka rya Perezida rigenga ibitaro bya gisirikare by'u Rwanda, iteka rya Minisitiri w'Intebe rigena urwego rureberera urwego rushinzwe ubutasi ku mari, iteka rya Minisitiri w'Intebe rigena imbonerahamwe y'imyanya y'imirimo y'ikigo cy'ubuvuzi no kwigisha ku rwego rwa kaminuza cya Kigali CHUK n'icya Butare CHUB. Amabwiriza ya Minisitiri w'Intebe yagena imbonerahamwe y'imyanya y'imirimo y'ibitaro by'indwara zo mu mutwe bya Ndera n'ibitaro byunganira ibyigisha. Iteka rya Minisitiri w'Intebe rigena intego, inshingano n'imbonerahamwe y'imyanya y'imirimo bya Minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi. Iteka rya Minisitiri w'Intebe rivana ubutaka mu mutungo rusange wa leta rikabushyira mu mutungo bwite wayo. Iteka rya Minisitiri ryemerera Kepler College gutangira gukora rikanayiha ubuzima gatozi.
Inama y'Abaminisitiri yemeje amateka akurikira ashyira mu bikorwa itegeko rigenga ubutaka. Iteka rya Perezida rishyiraho igishushanyo mbonera cy'imikoreshereze n'imitunganyirize by'ubutaka ku rwego rw'igihugu. Iteka rya Minisitiri w'Intebe rigena uburyo inzego za leta zikoresha ubutaka bwa leta. Iteka rya Minisitiri w'Intebe rigenga ababitsi b'inyandiko mpamo z'ubutaka. Iteka rya Minisitiri ryerekeye iyandikishwa ry'ubutaka. Iteka rya Minisitiri rigena uburyo ukwatisha ubutaka bikorwa. Iteka rya Minisitiri rigena ubwoko bw'inzira zitangwa n'uburyo bikorwa. Iteka rya Minisitiri rigena ibindi bikorwa remezo bigamije ubucuruzi. Iteka rya Minisitiri rigenga komite z'ubutaka. Inama y'Abaminisitiri yemeje ko bakurikira bahagararira ibihugu byabo mu Rwanda ku rwego rwa ambasaderi. Bwana Wang Zuekun, ambasaderi wa Repubulika ya Rwanda y'Ubushinwa mu Rwanda afite icyicaro i Kigali. Bwana Dabadebele Hunde, ambasaderi wa Repubulika yunze ubumwe iharanira demokarasi ya Ethiopia mu Rwanda afite icyicaro i Kigali. Bwana Jean de Dieu Mitima Bulinzi, ambasaderi wa Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo mu Rwanda afite icyicaro i Kigali. Bwana Somera Bao Mbandikoe, ambasaderi wa Repubulika ya Chad mu Rwanda afite icyicaro i Brazzaville. Inama y'Abaminisitiri yashyizeho abayobozi bakurikira muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane: Ambasaderi François Nkurikiyimfura, ambasaderi w'u Rwanda mu Bufaransa. Bwana Igor Marara, ambasaderi w'u Rwanda muri leta ya Katari. Mu bindi, Minisitiri muri Perezidansi ya Repubulika yamenyesheje Inama y'Abaminisitiri ko guhera ku itariki ya 3 kugeza ku ya 6 Gicurasi 2022 u Rwanda ruzakira inama 12 y'abakuriye inzego zo mu karere zishinzwe gukumira no kurwanya ruswa mu bihugu bigize umuryango wa Commonwealth Africa. Minisitiri w'ibikorwa remezo yamenyesheje Inama y'Abaminisitiri ko guhera ku itariki ya 17 kugeza ku 19 Gicurasi 2022 u Rwanda ruzakira inama mpuzamahanga y'ihuriro riharanira kugeza ingufu zirambye kuri bose.